Hallo Nina Minzen na vlog sete de kwa Yuliso do shibe pute the Liso Times Liso z kwa bi hwa bi betchen piu de ma do shide le she yu Liso z kwa bi chama gflango nalundu ile do shi yivu de ma gwana ni tash chote nganye sebu chote Fotanga mi chosoma jobi bama de chama gflango nitun tsinyi ko li hama tsishi ni kwa bi voto sinyi mema kwe kwa ni ko chi pitama sebu chote fotanga mi ngani foto ngami chosoma jobi bala khite kwa ni tuma sebu chote ti kwa ni ticket chunama to lema voma dana kwa chi chozi wadzama sebu ditati mangawa gulinga mi amuna ni choso majo tili kuyama ngalo ngawa sebu choso majwa li matse atuma yi jide magla ma pedo sebu chote kwa ule yiso vo ajnga mi ishate alo bi sewalo Doshin mati makona ni Myanmar me tate gwajusun ashchula machi bi bama do chama gflango Myanmar me tate gwajule kosun ash yiputi ma chula machi bi KIO bu do shatuso mez novoli beflalo bi da 74 mediali butalo ngawotima nalikas lete flanga bi betane ni Myanmar mez miolali Puteme ajnani gwajule khule besunni tele vuflama ngasni tele vuflama kwa KIO li tele lete flama ngawa Zetmer mats puteme zo dama ngama KNU KNLA shatuso pado sotani lingami Myanmar menye kwe huvumuju kwa politics kwa bi maduji tapunani ngonwa shi gwaju kwa majubi beflalo nitun tsunyu ku kwa slima jula nama puteme zo hoso choso nyude Myanmar mez dama miolaili chitzo tilizile kosunyu gwajule kudongobi nynye kuflama kwa Puteme hoso vulitili lekhaflama ngawa Myanmar mez dama miola lekhaflama yimuti nyunani nyitun tsunyu ku ngahama ko nyu kwa chasunyu ajisovde zila nama nganye zila sovo miglebi Myanmar mez dama miola li nynye sejamuja flama ngalo ngawa nynye doshina ni tukwa chedi bes ngawa gulinyi la nama kwa ngami leshe chama gflango ajisa khokhwatia